umuntu wari uhari niwe womenya, mbese niwe wasobanukiwe ibintu byari bihari, niwe womenya no yo kwibuka ko yabibonye, ariko kubivuga hari igihe umuntu atazamenya kubivuga uko byari bimeze. Kubona ababyeyi twari turi kumwe mu mwanya mutoya, twaragarutse dusanga ni ibishirirwa. Wari kureba umuntu ukavuga ngo ese hano ko nta biti byari bihari, none se aba ni abantu bahiye bamera nk'ibiti. Twarahageze tubura icyo kuvuga, umuntu wese ariko areba akabura icyo avuga, ariko wamiriza kugeza aho wumva umwuka ugiye gushira wenyine gusa ukigarura ukavuga ati ngiye kugwa umwuma, kuko umuntu wese ariko yamiriza ukumva ko umwuka wawe uheka. Icyo gihe nari mfite umwana watangiye kurira kuva mu ijoro kugeza mu gitondo, kuko tutari tuzi ikibazo afite, tukagira ngo ni amasasu yarayiyumvishije. Ariko twabaye aho, ndibuka nasanze amashakoshi y'abana yari arimo imyenda bayatwaye. Naje gusanga igikapu canje c'imyenda arico gihari, nk'uko mwabyumvishe mu buhamya abantu bagiye babivuga. Narakizanye ngisasa aho ngaho, tuguma gukuramo imyenda dupfukira abo bantu, abavandimwe bacu, ababyeyi. Ariko bamwe batari bahiye bari hanze. Abavandimwe bacu, ababyeyi, ariko bamwe batari bahiye bari hanze. Hari n'abandi bari bahiye mu buryo hari igihe tuza dutekereza tukavuga ngo hari abantu bamwe tutabonye. Ariko mu by'ukuri hari n'abantu bari ko baja ntumenye niba ari nde, tumenye niba ari n'umuntu, akavuga utekereza ngo wenda ni igiti cyahiye kandi ari umuntu. Twagumye aho ngaho, abantu batangira gupfukira abo bantu bacu uko bari bameze, kugeza aho abantu bose batabaye. Imodoka zatangiye kuza, batwara inkomeri bapfukira abo bantu bari bagizwe gutyo. Uko niko byagenze. Nja muri rya hema mbetse umwana, mfite n'uwundi mu kuboko, ndiruka. Icyo gihe bari bamaze kurasa bagiye, ndetse ndibuka aho nari njyamye bankuyeho uburengeti nari njyamyemo, barabukurura baravugana, bavuze mu Kirundi, nje abo numvishije bavuze mu Kirundi, baravuga ngo nibatore n'ubwo bureta. Ubwo burengeti babunkuraho, basa n'abanshibuye kuko nari nuzuye amaraso, bibwiye ko napfuye. Ubwo naje gusohoka, ndazamuka, nje nyine nari mfite abo bana babiri,
hari umuntu narangije imbere yanje nagerageje kumuhamagara kuko hari umuco mwinshi umeze nk'uko ano matara ameze, ariko ukuntu hari hameze nta muntu wahoze wumva uwundi ko wenda wasubira inyuma kumutabara. Narazamutse ndazamuka ngeraho mu mazu bari aho Gatabazi yari ari na musaza wanje na Pasiteri Semariza. Tuhageze twari abantu benshi, bamwe bari babarashe amaboko, abandi waza ubona amaraso yakwiriye ahantu hose no mu maso no mu mutwe, uburyo waza ureba umuntu ukorera kumuyoberwa. Kubera ahantu nari naryamye mu maraso menshi, narahageze ndababwira ngo nibankura umwana mu mugongo simbasha kwicara. Babwira ndi nimundebe bandashe, noneho bagerageza kundeba bankoraho bakareba ahantu hose, barambwira ati ndibakurashe icara hasi, kuko ayo maraso nari njyanye umwe nari naremereye kaza numva ndasa n'umuntu warashwe. Twaraye aho ngaho buraca mu gitondo twaragarutse mu nkambi. Nari mfite umwana watangiye kurira ubwo kuko bari bamuraciye, yari afite fragment mu kuboko. Umwana ararira iryo joro ryose kugeza mu gitondo ntitumenye ikintu kihakimuriza. Twamanutse mu nkambi abantu benshi bari bavuye i Bujumbura n'abandi bari bavuye aho muri centre, twese twarahahuriye. Ibintu bimaze kugenda kwa kundi byagenze, kuko Madera amaze kubivuga, barashe ahantu hose uko inkambi yari imeze, mu buryo nta muntu bari ko bumva aho amasasu yaturutse. Mbese bari ko bumva ari imbere ari inyuma, hose bari ko baharasira. Ariko mu gitondo nk'uko yari abivuze, abavuye aho barahunze. Njyewe mu bahunze nahunze nyuma y'abandi bose, kuko navuye mu nkambi bamaze no kuzitwika. Mbese nahavuye umuriro ugiye kungeraho, kuko nari mfite umwana mutoya. Noneho mbanza gutekereza ko wenda isi yashize, umutima ukambwira ngo wenda ninje wasigaye. Ariko naje kumenya ko twatewe, mbanumva abandi bantu babavuza induru. Nyuma y'ubwo nza gutekereza ko wenda umuriro nshobora kuwuzimya n'amazi. Nigiriye inama yo guhaguruka aho narindi, kuko nari njyamye mu maraso, numvaga amaguru asa nkaho bandashe. Ariko yari amaraso nari njyamyemo y'abandi twari kumwe. Nza kubyuka ndebye umwana nari mfite, nsanga bamurashe ku kuboko. Noneho ndamutora ndamwiyegereza kubera umwangaza mwinshi wari uhari. Nza kurangiza undi mwana mutoya nawe, igihe baduteye gerenade yasimbutse aja mu rundi ruhande. Noneho nibwira ko ari urupande rwanje rwari ruhari, ngiye kurutora ngo mpeke umwana mutoya nari mfite, nza gusangamwo undi mwana wari urimo, ndamubyutsa ntora urwo rupande mpeka uwo wundi nari mfite. Ariko ngerageza gusuka amazi mu ibase, kuko hari ibido aho iruhande rwanje ryarimo amazi. Umutima umbwira ko wenda nshobora kuzimya uwo muriro kugira ngo utangeraho. Ariko naje guhaguruka aho hantu, ndebye ku ruhande rwanje nsanga abantu bose bahapfiriye. Ihema nari ndimo twari kumwe na famiye ya Nyamusore, famiye ya Ruhumuriza,
famiye yo kwa Nyasi, famiye yo kwa papa Kanyabitabo na famiye yo kwa Muzehe Faustin. Harimo abantu benshi bapfiriyemo. Narabyutse aho nari nicaye ndebye ku ruhande rwanje nsanga hari abantu benshi bapfuye ndetse bari batangiye no gusha. Noneho mbagurutse nari mfite umwana nari maze guheka, mfite n'uwundi mu maboko, mbona ahantu bashanyuye mu ihema, nza kwibwira inama yo gusohoka. Narasohotse nca muri rya hema mbetse umwana, mfite n'uwundi mu kuboko, ndiruka. Icyo gihe bari bamaze kurasa bagiye, ndetse ndibuka aho nari njyamye bankuyeho uburengeti nari njyamyemo, barabukurura baravugana, bavuze mu Kirundi, nje abo numvishije bavuze mu Kirundi, baravuga ngo nibatore n'ubwo bureta. Ubwo burengeti babunkuraho, basa n'abanshibuye kuko nari nuzuye amaraso, bibwiye ko napfuye. Ubwo naje gusohoka ndazamuka, nje nyine nari mfite abo bana babiri. Hari umuntu narangije imbere yanje, nagerageje kumuhamagara kuko hari umuco mwinshi umeze nk'uko ano matara ameze, ariko ukuntu hari hameze nta muntu wahoze wumva uwundi ko wenda wasubira inyuma kumutabara. Narazamutse ndazamuka ngeraho mu mazu bari aho Gatabazi yari ari na musaza wanje na Pasiteri Semariza. Tuhageze twari abantu benshi, bamwe bari babarashe amaboko, abandi waza ubona amaraso yakwiriye ahantu hose no mu maso no mu mutwe, uburyo waza ureba umuntu ukorera kumuyoberwa. Kubera ahantu nari najyamye mu maraso menshi, narahageze ndababwira ngo nibankura umwana mu mugongo, simbasha kwicara. Babwira ndi nimundebe bandashe. Noneho bagerageza kundeba, bankoraho bakareba ahantu hose, barambwira ati ndibakurashe, icara hasi. Kuko ayo maraso nari njyanye, umwe nari naremereye, kaza numva ndasa n'umuntu warashwe. Twaraye aho ngaho, buraca mu gitondo twaragarutse mu nkambi. Nari mfite umwana watangiye kurira ubwo, kuko bari bamuraciye, yari afite fragment mu kuboko. Umwana ararira iryo joro ryose kugeza mu gitondo, ntitumenye ikintu cyakimuriza. Twamanutse mu nkambi n'abantu benshi bari bavuye i Bujumbura, n'abandi bari bavuye aho muri santere, twese twarahahuriye. Umuntu wari uhari niwe womenya, mbese niwe wasobanukiwe ibintu byari bihari, niwe womenya no yo kwibuka ko yabibonye, ariko kubivuga hari igihe umuntu atazamenya kubivuga uko byari bimeze.
kubona ababyeyi twari turi kumwe mu mwanya mutoya twaragarutse dusanga ni ibishirirwa. Wari kureba umuntu ukavuga ngo ese hano ko nta biti byari bihari, none se aba ni abantu bahiye bamera nk'ibiti. Twarahageze tubura icyo kuvuga, umuntu wese ariko areba akabura icyo avuga, ariko wamiriza kugeza aho wumva umwuka ugiye gushira wenyine gusa ukigarura ukavuga ati ngiye kugwa umwuma, kuko umuntu wese ariko yamiriza ukumva ko umwuka wawe uheka. Icyo gihe nari mfite umwana watangiye kurira kuva mu ijoro kugeza mu gitondo. Kuko tutari tuzi ikibazo afite tukagira ngo ni amasasu yarayumvishije, ariko twabaye aho. Ndibuka nasanze amashakoshi y'abana yari arimo imyenda bayatwaye, naje gusanga igikapu canje c'imyenda arico gihari nk'uko mwabyumvishe mu buhamya abantu bagiye babivuga. Narakizanye ngisasa aho ngaho, tuguma gukuramo imyenda dupfukira abo bantu, abavandimwe bacu, ababyeyi. Hariho bamwe batari bahiye bari hanze. Hari n'abandi bari bahiye mu buryo hari igihe tuza dutekereza tukavuga ngo hari abantu bamwe tutabonye. Ariko mu by'ukuri hari n'abantu bariko baja tumenye niba ari nde, tumenye niba ari n'umuntu akabwo utekereza ngo wenda ni igiti cyahiye kandi ari umuntu. Twagumye aho ngaho, abantu batangira gupfukira abo bantu bacu uko bari bameze, kugeza aho abantu bose batabaye. Imodoka zatangiye kuza, batwara inkomeri bapfukira abo bantu bari bagizwe gutyo. Uko niko byagenze. Ariko umugambi wabo bo bari bazi ko twese twashize, ariko ntitwashize.